Jersey Avenue Northwest.
42nd Street Northeast, then arrive at the drop-off. In 100 feet, arrive at the drop-off. Yeah, all good there. I can get off here. Oh, wait. Okay. All right. Thank you. Yeah. Busy street, eh? Okay. Oh, thank you so much. Yeah, good night. Oops. Okay, bye. Oh. Yeah. Isa, nimbula, nimbula. Go. Apa na yung tali? Nimbula. Oh, yun. So, sara minggu na nung kuidili. Nung kuidili ko. Na bibalikal kita nga rawabu kita tu. Au sana no mo sa ko matanga ni raikina. Mo treni manda mo tombale. Exercise Nimbole pinaka nanoa ko kai chiko ya tau bale na uda. Lutu chiko na webe bata. O wala katsar chingango na train station. Train station leo sarangan na New York Avenue Station. Okay, dala sar-sar mandanggo sa uchik ko na Vito. Awalak chungo na walo ng bungi. Oi. Go, bikim ni nando kan tabako. Go na Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives. Kena national headquarters ngo. Kena ndombiu na lawai. Law ni tabako, na ngunu, na weni biba kamatini taki, na bomu na bika kaya. Gua na kena bali bola. Sanjina. Toksarangan gua na kena 99 New York Avenue. Na kena bali bola. Ike na Washington DC. Lebu na headquarters ni vei tambana lebu ni matintu. Wilikin na to na FBI. Na to bali bola just few blocks down. But kena bali ni Tarambu just 10 blocks away from me. Yeah. Sadali sumay na palimenti Kanda nga di mikini. Ko nga ya bikim ni na parang chukumay. Ni sar-sar talimanda na bono chikinong ko train station ya. Dawiri kinabaya. Tam-tama ni palili bertungko. Bakilib sara na palili bertungko may New York. Patalangan ko bakali betok marka na train station level. Ya. Patungan na po mo ulikin na nanumukad. Ito yung na staff rin po kayo ko. Ano po na rin ulikin na nanumu sentikite. Kaya withdraw tako na mo cash. Withdraw nga sala. Parang gitu yan na po na mo lakukin. Kung ka ba umuri nga na kahit na mape, you should be okay. Do talaga nakaw do takababali po do taro
Niko Siaganio kilando na kasio sese taro. Kundi rere. Ko talaga na mandua. Kailangan kenda dole mo nang onda do mandua na taro. Kenda kuha. Taro nga. Yana tuir tamater na webuke. There'll be people who will be there to help you. Ito nga lang 7-Eleven. Pagka nga natsuk mi Japan ni sa halew, hindi na 7-Eleven. Kakir kita binakat sa ato nga gorlom listo. Iya, sako nga ya. Sapa mo dahil ibigay mo ni. Kalau nga tatiko. Di ba ka di mo binaka? Di mo de. Naka.